Qo'lli maqsad aylini kesib beringizlar da. Rahmat aytib o'tadi. Aşan kesib o'tadi, tushuntiringizlar, siylab o'tadi. Biz mana bugungi kunda mana bizden mana chegara xizmatining askerlerine rahmat aytishimiz kerak. Rahmat aytishimiz. Oşmalar, jo hozir bir men söylep olayın. Oşmalar zim tosposadagın, zim tosposadagın oşani turtib qarab kirgizbey turadi. O'zingiz graniçada turadi. Kimlarni to'g'animiz yo'q. Hurmatli o'rtoqlar, do'stlar, bundayda biz hozir manaki prezidentimiz o'tganda Tojikiston prezidenti bilan jolug'ib o'tirsangiz. Tojikiston prezidenti bilan jolug'di. Emomali Rahmon bilan jolug'di. Hayvon alimi. Tinch tez aranın içinde çeçeli dedi. Mana hozir gruppalarning bizning jana chegara masalasi bo'yicha hadislarning barini kuchtab o'tamiz. Bilgen hadislerinin baарын koyup atabız. Özgöçe şu Batkende түштүк жергесинде жашаган, биздин жерлерибизди билген, элдин кайсы жерден кандай болуп жашап жүргөн шартын билген адамдардын баарын коюп атабыз. Мына азыр губернаторубузду баш кылып, мына Жеңиш Парпиевич болуп, баардыгыбыз жана айткан маселелерди чечели көрөлү деп ошо өкмөт башчы болуп келип атабыз да. Анан мындайда урматтуу президентибиз ушул жерге алып келип Аксайга жолугуп атканы бул аябай чоң кадамда, туурабы? Бизге да анан эми мындай кылалы. Азыр мынакей переговорный процесстердин баарын күчөтөбүз азыр. Тез аранын ичинде жанагы өзгөчө ушундай жана шахмат деп атпайсызбы? Ушундай жашаган жерлердин баарын тез арада кандай кылып чечебиз деп, мыназы маселени коюп, мыназы кетишет. Переговорный процесстер бар, же ушул жерге келип жашагандай кылып чечебизби? Баткендин өзүнө барабызбы? Өзбекстан, Тажикстандын өзүнө барабызбы? Биздин максатыбыз чегараны кандай чечсек, жана айтып аткан силердин маселелердин баары тең. Себеби дегенде такталбаган жерде муну салба, тигини салба, короңду кеңейтпе, агоротун кеңейтпе болот го. Биз дагы ошол чегараны токтойлу, мамлекетибизди күчтөйлү, социалдык маселелерди чечели деп аракетти аябай катуу. Енді айкор сүйлеп қойын. Аппарат камера. Чыдайлы болот. Туғандар, рахмат елдің көргенін, ұққаны келгеніңіздерге күрек кет болса да қабар алдыңыздар. Мынау жерде бірінші мәселе мына мақсат айыл жол бойында жайғашқан. Өзі қайсы чоқынтый қылған Грансаға елдің үйлер сал стадионды бияқа қылыш керек еді. Ана кейін бізде қырғыз билігі мындай бар да, әлі бетке айтқан сөзін зәрі болсын. Бізде қырғыз билігі толық қанды шалтаңдығын көрсетіп келеді. Тарықта да. Азыр бүгінгі қылып атқаныңыздар. Бізде қырғыз билігі қашан ғана адам өлгеннен кейін әрекет қылады да. Mana bugün adam öldü, yeni hareket kılsanızlar, yer bolmaydı, yer taşap geçiş gerek bolup kalat. Böylesini tutup жүрген bolsanızlar öldü. Endi gözünüzler açılar, qarаңыздар yerdi көргөнү. Öte ağır mesele bolup kaldı. Мына Аксайда өткөндө келдик, бүт шартын бүтүрүп берип атабыз. Жолун салып атабыз, мектептерди салып атабыз, суусун чыгарып берип атабыз, трансформация кылып атабыз, баардык маселени чечип атабыз. Анан кечээкүдөй кырсык болуп кетерин эч ким айта алган жок да. Ошон үчүн сиздерге туураттым беле. Жок, ошо кырсыкты болбосун деп мурун айтып жүргөн баланы камап атпайбы? Даярдан кыла, тайса даярданып атат деген адамды камап ташап атпайбы азыр биздин орган? Чындыкты айткан адам камап атпайбы булар?